ka tlhamalalo go tswa toropokgolo Gaborone o kopana le nna Benson Phuthego mme Makori di tibolegela ka ditlhogo. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o phaketse a tsene Phuthego ya baeteledipele ba SADC e itebagantseng le seemo sa leuba mo kgaolong. Ikwadisetso ditlhopho ya tlaleletso ya bobedi e phaketse e simolotse. Ka bomadibabe Mmagwe Tebogo le Tsile o tlhokafetse. Dikgang tsa Botswana Television yo a ranolang ka puo ya diatla ke ene Patricia Chobonyane mme ga re tsena mo dikganyeng. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o phaketse a tsene Phuthego ya baeteledipele ba mafatshe a SADC e neng e itebagantse jalo le go buisana ka leuba le le bakilweng ke seemo sa mogote o feteletseng sa El Nino mo kgaolong ya SADC le ditsela tsa go itepatepanya le sone. Lefatshe la Botswana le ke lengwe la mileng thata ke leuba le mme ebile le setse le tlhaelelwa ke dijo. Phuthego e neng e eteletswe pele ke modulasetilo wa SADC Tautona wa Angola Rre João Manuel Gonçalves Lourenço e ne e tshwere jalo ka maranyane ke ikantswe Khumalo wa bega. Dipatlisiso di supa fa palo ya 70 mo lekgolong ya batho ba kgaolo ya borwa jwa Aforika e ikagile thata ka temothuo mme letshogo legolo ke gore ka fa kgaolo e ya milweng bobe ke manokonoko a leuba le le bakilweng ke El Nino mafatshe mangwe ya setsa tlhasetswe ke mopalo. Baeteledipele ba kgaolo ba ne ba buisanya ka fa ba ka thusanang ka teng go hema seemo le gone go thusa mafatshe a kokonetsweng thata. Nngwe ya ditshwetso tse di tserweng ke go ikuela kwa mafatsheng a tlhabologileng go kopa dithuso. Summit called on member states to be proactive and strengthen anticipatory action programs to mitigate climate risks such as the La Nina phenomenon, which is projected for the 2024-25 season. Summit expressed its gratitude to the international cooperating partners, including the United Nations agencies and regional-based organizations for the support rendered to SADC in the assessment and development of the SADC regional humanitarian appeal. Summit acknowledged the pledge of $33 million from OCHA and $10 million from FAO towards the SADC regional humanitarian appeal, and appealed for additional support from the international community to meet the urgent humanitarian needs in the affected member states and communities. This is a very important step taken by the organization by launching these humanitarian appeal, and we hope that there will be due feedback on the part of the international community to support, to help us overcome this difficult moment that the region is facing. Ngwaga o fetile lefatshe la Botswana le ne la bona thobo e wetseng kwa tlase mme ngwaga ono go kailwe fa balemi ba tla tswa ba iphotlhere le go feta ka ntlha ya dipula tse di butsana go itebaganya le seemo se setseng se lebane lefatshe leno sa tlhaelo ya dijo. Puso e tsweletse ka go tla ka mananeo a farologaneng a temothuo go tlamela Batswana. Mananeo a re lekang go a ntseng re a dira one a go temo le toto le bothuo le tlotlo re tsenya dingwe tse re ntseng re seke re di tsenya tsone tsa temo ya nosetso le tse dingwe tse e leng gore digogi tse di tshwanang le bo diterekere le tse dingwe hela di diriswa tsa temo re di tsenya mo mananeong re ra gore jaanong mongwe le mongwe ha leng teng temanyana a nang le yone a eleme botoka go na le ka ha a ntse a dira ka teng gore thobo e hathoge ke sone se e leng gore one mananeo ane a bua ka ga sone e le temogo le tsibogo ya gore re tshwanetse ra nna more productive than we have ever been. Kgaolo ya SADC e setse ya amogetse thuso ya madi a $43 million go tswa kwa makalaneng a bopelotlhomogi a lekgotla la ditšhaba le la dijo la Food and Agriculture Organization go thusa go lwantsha leuba mme lekgotla le la re le tla tswelela le kopa dithuso ka go lebega seemo se se tla kokonela mafatshe a SADC ka sebaka se se leele.
ke Kantse Khumalo, Botswana Television, Gaborone. Tona ofisi ya Gatautona Re Kabo Moroeng o tlotsa badilele la bobedi molao kakanyetso wa tshekatsheko ya molao motheo ke gore Constitutional Amendment Bill. Molao kakanyetso o na le ditsetlana di le 22 le boraro tse di akaretsang mehama ya ditlhabololo kana ditlhabologo ka go farologana. Farola megopolo e akaretsang dintlha tsa molao motheo, tsamaiso melao le tsamaiso melao le Tona Moroeng o ka ile fa ditsetlana tsa molao kakanyetso o le megopolo e ntshitsweng di rotloetsa popagano, kagiso le thitibalo ga mmogo le go rotloetsa go tlotlwa ga ditshwanelo tsa botlhe mo lefatsheng leno. O tshidile o nkabetse wa bega. Ka kgwedi ya Sedimonthole ka ngwaga wa 2021 letsholo la komite e thomilweng ke Tautona go phutha megopolo mo Batswaneng go baakanya molao motheo ya simolla tiro ya sebaka sa dikgwedi di hera bongwe ya therisano e dira ditso tse ka tsone di neng tsa leta Batswana go nna le lentswe mo goreng molao motheo o ka hetolwa ka teng go atisa dithabollo. Molao kakanyetso tebang le se wa rolwa kgwedi ya Mopito monongwaga mme wa bewa pele mapalamente e le lekgetho la bobedi ke Tona Moroeng. Ba tsamaile le hatseleno lotlhe ba tsama mo dikgaolong di le 57 ha godimo ga mo ba ga rona ba kgona gore ba kwale ba ise dikakanyo tsa bone ko commissioning yone. Maikelo magolo a yone ne le gore komiti yone kgotsa commission yone e go seka molao motheo bogolo yang ba lebile gore a tseba di seka-sekang a gona le tse e leng gore di bokoa mo molao motheong a ke tse di nang le maatla kgotsa ke tse di rileng gore ba tle ba bone gore le dikagelo tsa Batswana go ka tokagadiwa ya molao motheo wa rona molemong wa gore rotlhe re le Batswana re tle re tshele mmogo sentle. Megopolo e ntshitsweng mo molaong ya akaretsa dikeletso tsa Batswana mo mererong ya tsa dithabollo ka go harologana. Bone gale mo tshega mo reportong ya commission yone gore di recommendation tse ne di dirilwe di ne di le 93 mme mo go tsone ka bo 93 masome a robongwe le boraro mo go tsone tse di 31 masome a mararo le bongwe e ne le tsone tse di itebagantse le constitution molao motheo wa lehatsi tse di masome a mararo le boroba bongwe ne di itebagantse le melao e mengwe not necessarily constitution mo go ka teng ke primary legislation mme e mengwe e le 23 di recommendations tse 23 tse di dirang 24.7% tsone ne di itebagantse le di policy kgotsa ka ha dio dingwe di tshwentseng go tsamaisiwa ka teng molemong wa tšhaba ya rona. Molao kakanyetso o na le ditshutiso di le mmalwa mo mererong e akaretsa ditshwanelo tsa botsogo, thuto le mmereko, dikgang tsa melao ya boagedi, letsetana tse di letang boloko jwa palamente, dikgang tsa go hetola party ya mapolotiki ga mmogo le dikgang tsa boloko jwa ntwa ya dikgosi gareng ga tse dingwe. O tshidile o nkabetse, Botswana Television, Gaborone. Professor Joseph Mbayiwa wa lekalana la dipatlisiso la Okavango Research Institute ORI o a kgotse bana le seabe ba ba lemogang le go tlhaloganya matswakabele a tshomarelo ya diphologolo segolobogolo fa go tla mo go rarabololeng kgotlang ya diphologolo le batho. Fa bua kwa go roleng ofisi ya ba Okavango Human Wildlife Foundation ke ba kampani ya Camp Logic kwa Maung, Professor Mbayiwa a re tshwaragano ke yone konokono mo go lwantsheng kgotlang ya batho le diphologolo. Mako Rutle Mpho Aaron. Ofisi e agilwe ka madi a kana ka 200,000 pula e abiwa ke ba Camp Logic ba sena go iagela ba Okavango Human Wildlife Foundation e le tsela nngwe ya go rotloetsa maitlamo a bone a go batla ditharabololo tsa selenela ruri mo merafeng e amiwang ke kgotlang ya diphologolo le batho. Professor Mbayiwa a re tshwaragano ya bobedi jo ke sekao sa go leka go netefatsa gore kgang ya kgotlang ya batho le diphologolo ya rarabololwa. Kobo isa gogole mo lethakoreng lepe segolo jang mo merafi e nnang go bapa le makgobokgobo a Okavango Delta. We have so many people who are against hunting, and me how why are they against hunting? It's all about maybe fake news, and at times yes it's about batho le mafatshe a mantsi ba kgatlhanong le kgang ya letsomo mme ga re ka ipotsa sentle gore ke eng ba le kgatlhanong kgang e tona ke go tlhoka kitso. Ga ba itse dipalo tsa ditlou tse di mogae, ga ba itse dipalo tsa batho ba ba bolawang ke dikubu, dikwena le ditlou,
ga ba itse gore lefatshe leno le na le tsamaiso le melao ya tshireletsego ya diphologolo e rileng. Ke tiro ya lona go ruta ka tseo. They don't know of the benefits that come from Letsomo or what. They don't know that Botswana has got good policies, good conservation policies. The institutional framework is there to manage the phologolo, good acts. They don't know that. Mookamedi wa Camp Logic Gregory Oliver a re company ya gagwe e itamele go netefatsa fa pabalesego ya diphologolo ga mmogo le bojanala di tselwa go godimo, mme a tswelela ka go gatelela botlhokwa ja go nna le tsela e ka yone batho le diphologolo ba ka tshela mmogo ntleng le dikgotlakgotlano dipe. You've got a success story like the Okavango Delta where the animals are thriving. They expand, they naturally look for other areas to go in. Fa lena le bontle jo bo kana-kana jo go tshwana le makgobokgobo a Okavango Delta ka o fitlhelang diphologolo di le dintsi ebile di oketsega ngwaga le ngwaga, go na le kgonagalo ya gore go nne le kgotlhang. Ka jalo re tshwanetse re nne le ditsela tse di harologaneng tse di ka dirang gore re tshele mmogo le diphologolo, re kgone go lema re bone se re se jang. Re dumela fa ofisi e tla thusana le lekalana le ka tse dingwe tsa ditlharabololo. And your team, well done on your work so far. We really hope that this office helps you guys and helps you with whatever you're doing in the future. We are not getting what we want from our profits as farmers. Ga re kgone go nna le maduo a re a eletsang re le balemi barui ka ntateng ya kgotlhang ya rona le diphologolo. Fela re tshwanetse ra tshela mmogo. Batho ga ba kgone go fuduga le diphologolo di ka se fuduge. Ke gone re batle ditsela tsa go tshela mmogo hela. We cannot relocate them. It's our habitats, both of us. Professor Mbaiwa a re ke nako ya gore go simolole go nna le madirelo a ka tsokatsokanyang itsholelo ka bojanala jaaka go na le matlhabelo a diphologolo tsa naga di akaretsa ditou le dinare. A re se e tla bo e le tsela nngwe ya go fokotsa dipalo tsa diphologolo. Mo nakong eno 58% ya ditou tse di mo Okavango Zambezi Transfrontier Conservation ke gore Gaza di fitlhelwa mo lefatsheng leno. Mpho Aron, BTV News, Maung. Moparlamente wa Kgalagadi North mme Talita Monnakgotla o kgotaditse banni ba kgaolo go tsaya lenaneo le lešwa la ipelegeng le le bidiwang Ipelegeng Skills Development ka tlhoafalo ka le tlhatlhelela batho ka dikitso jalo tsa go itshetsa. Mme Monnakgotla o na go etla maphata a puso go dirisa dialogane tsa lenaneo leo mo ditirong ka go farologana. O buile jaana a simolodisa semmuso kago ya guest house ya motse wa Hukuntsi. Pego ka Neo Mudungwa. Mothusa tona a simolodisa kago ya guest house. Go kaiwa fa guest house e agiwang fa e tla tsosolosa itsholelo ya motse wa Hukuntsi ka go kaiwa fa jaanong meletlo e ntseng e pala gore e tshwara mo motseng o ntateng ya letlhoko la boroko e tla nna dikgang tsa maloba. Mme ke kope lona le le council gore council re na le bana ba baagi le lona borakontraka ga lo simolola ditiro mo gae mo bana ke bao lenaneo le la Ipelegeng ntšha re ne re le direla gore re tlhabolle ngwana yo a nne well equipped e re ga dikontraka di tla mo gae mo di tla go simolola ditiro lo bolotsa bana bone ba setseng ba le well equipped o sa simolo o tla go ruta o setse a rutilo o setse a na le setlankana ba Hukuntsi sa le ba lora toro ya gore ba ipone mo motseng wa bone le bone ba na le guest house e leng ke gore e tla bo ya ranwa ke ba VDC. Tologela gore morago ga tiro e re tla bo re hira mme la ha re ka hira ngwana a le mongwe hela e le motho a Hukuntsi ene ngwana o mongwe o ke pharologano e tona thata mo go rena re le banni ba Hukuntsi. Ke ra re ska ra re gongwe re tshwantse gore re hire batho ba le kae a re itse hela gore phelelong ya ka go e ngwana o mongwe o hirilweng ke sengwe hela se se tona mo matshelong a rona re le banni ba Hukuntsi. Kgosi Merapelo tshwane ya gae a re maraka ga boroko o montsi mo motseng o ebile kgwebo ya teng e bogadi bo gaufi. Ke kopa ba di-VDC gore ba gaetso a ko e re ha le mmele ka tswa mo guest houseng ya teng re le manage correctly. Re na le attitude ya gore madi a setšhaba e ka re ga important a jewa hela gore sepehela
kgang eo nna e nkutlwisa botlhoko ebile ke tswa kgakala ke bua le di-VDC gore a ba jang madi a setšhaba re ba sekise. banne ba ne gape ba kgothadiwa go nna podimatseba mo dirukutlong tse di ka kgoreletsang kago ya lefelo le. Neo Modungwa, Botswana Television, Hukuntsi. Tona wa lephata la itshireletso Rre Kagiso Mmusi yo e bileng gape le mopalamente wa kgaolo ya Gabane Mankgodi wa kgoletse ba lephata la dikgolegelo moa o montle wa bobelotlhomogi le bojammogo ba hetsa o ba sa tswang go supa tota kwa lapeng leo Ramotau a re se ke sekao sa go diragatsa lengwe la matshego a tebelopele ya setšhaba ya 2036 le le supang fa ope a sa tshwanelwa ke go salela ko morago o buile seo jaaka na arolela lelapa leo ntlo e ba sa tswang go e agelwa ke lephata la dikgolegelo e lopileng 203,000 pula kwa Mankgodi bošeng. Lizzy Class o na le ko. Lephata la dikgolegelo le sa tswa go agela lelapa la go Ramotau ntwa dikamore tse pedi e lopileng 203,000 pula e nang le didirisiwa dingwe tsa mo lapeng. Le fa go ntse jalo sene le sekao sa go supa bopelotlhomogi ka go tlhabolola matshelo a ba bangwe gore seriti sa bone se tshegetswe. Ka jalo lelapa la go Ramotau ke la batho ba le barataro go balelwa bana ba le batlhano. Ntlo ene sa tswa go simolola go agwa ngwagola ka kgwedi ya Seetebosigo mme wela jaana kgwedi eno ya Motsheganong ke ka mo e ne rolwa semmuso go ga bo Ramotau. Seno re ka se dira go tokafatsa the integrity ya gagwe ke eng kana re karolo ya government mme re boikarabelo jwa rona ke gore re kgarametse mananeo re thuse puso ha e leng gore gongwe re ka kgona gore tse leng gore ke mananeo a puso ha re ka kgonang teng re dire seng. Ntlo e nne ntlo a senela ruri le rona ka iriana go ka kwano e re kgabisitse e re iretse bontle bo ha re tsena ha le rona ke ngwa tlhabolo tse re ipelang ka tsone mme bile re eletsa gore le wena o itse gore ga e kgabise wena hela e kgabisitse motse e kgabisitse kgosi. Ba lelapa le la abetsweng ntlo ba tlhalosa fa ba tletse ka boitumelo ebile ba supa fa ntlo e tla fetola matshelo a bone. A ke zoro boitumelo ba mo go nna ha ne ntlo e ntsi go te motho bone gongwe ke be le bona gore e tshoya ya re bra hera thata le ne ka go teng ke dire ka teng ke clean ka teng le tla itheletse hala ka le tlogetse ka tshepisa gore le tla ithelele le ka Mpho Motaung yo wa abetsweng ntlo o ne a gakolola go tlhokomela ntlo ya sa tswang go e abelwa ka dinako tsotlhe. E tlhokomela sekare ka moso e be ithubegile fence teng 6 months a isha hele o boya go mo boipelo gore nna no kana festri ithubegile ya no ntlo ke a gago e tlhokomelle a bona o pe mo tla tloga go tlhokomela ntlo ke ya ka o e neetswe naka mo dilaene go na le dikomiti tse goreng di batholone ba tshwaragantse go ba ruto se le bone o tsene mo dikomiting komiti bo ntele ke go lebela di teng o se ka re tsana bota nna mo tagang tlo renya mmisisi anong wona ga o tsene gope ba tla go tsana mo tagang tlo magodu ba tla go tsaya. Maphata a puso ka go farologana le dikhamphani di rotoditse go nna le mowa wa bopelotlhomogi go tshegetsa seriti sa bangwe ka bone mo lefatsheng leno. Lizzy Class, BTV News, Mankgodi. Me ga ile gona o tshubang se gona sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television mo tsatsing la mosupologo fa re tswelela. Ikwadisetso ditlhopho ya tlaleletso ya bobedi phaketse e simolotse kwa matlhopheng otlhe mo Botswana le kwa mafatsheng a sele. Ikwadisetso ditlhopho e ya go wela kgwedi ya Motsheganong e le 31. Lekgotla le le tsamaisang ditlhopho la IEC Independent Electoral Commission la re letse tshwetso ya go dira ikwadisetso ditlhopho ya bobedi ka tikologo ya ntlha e reteletswe ke go tshwara dipalo tse lekgotla leo le neng di ipetse. Gone ga ikwadisa batho ba le dikete tse di fetang makgolo a ferang bobedi mo tikologong ya ntlha ya ikwadisetso ditlhopho ke gore 810,974
fa mo tikologong ya ntlha ya ikwadiso ya tlaleletso dithopo go ne ga ikwadisa batlhophi ba le dikete tse di fetang 70 ke gore 74,550 lekgotla la IEC la re le ikaeletse go kwadisa batlhophi ba feta sedikadike mme ka jalo le solofela gore ikwadisitso ditlhopho ya tlaleletso e tla re e wela mo kgweding eno dipalo e bo e le tse di nametsang. Kogumare mo parlamente wa kgaolo ya Ngame re Caterpillar Hikuama o tshepisitse banne gore o tla fetisa dikopo tsa bone kwa go ba ba maleba tsa gore ba gaelwa sepatela sa maemo a tshwanang le Senyangagwe mmogo le sekolo se segolwane. Banni ba dirile kopo tseo mo putegong ya kgotla e neng e tshwerwe ke ene mo parlamente wa kgaolo eo boshing Tumisang ke latlhilwe le Tiny Tsukudu ba rulagantse pego. Mo putegong e ya kgotla banni ba ne ba lekodisa mo parlamente wa bone fa ba tlhokana le kokelo e kgolwane ka motse wa bone o setse o godile. Mo go tse dingwe ba supile gape fa ba tlhokana le gore ditsela tsa motse wa bone di bankangwe ka seo se ka thusa go tsisa dikgwebo le ditlhabololo mo motseng wa bone. wa leka ka se patela go leka ka seja go leka ka se papa tsamao ra go ba go ntele gore president ya ha o palelo tsaba go dibile ka minister a tega president ra go bete ya tsaba go bete ka minister wa se patela a tega na go itse councilor ba e go di ha sa tlola ba ta dami sai ba ta land free L'enfile batani takelo tafseto ko mo wonzea ko mo ba ta kala iso ate kwa awa ga ba katelo ama ngwana a hisio gore ba ta kala ska go ka ko tsena ene ba mo ntse mo tsomo tsona ba ta ba fe hela ka ka mo tsomo go la ya na o tlhokana le di office o tlhokana le dikgwebo o tlhokana le dilo tse di ha ga di go ba ka tse dumare gore bo rra dikgwebo ba te ka bwana fa araba dingwe tsa dikopo tsa bone Rre Hikuama o tlhalositse fa ta fetisetsa molaetsa wa bone go ba ba maleba. Bogolo ke ka gore Gumareti headquarters ya rona ya Okavango district gongwe ga dirwa a sub district gone ko ka gore le one go approvile gore Shakawe is going to be a sub district gongwe ga decentralize wa hela gore dithuso tse dingwe le di-service di isiwe kwa memo a re go nna tsone tse di sia tshwanetse go nna ka gore se headquarters ke yone kgang e re tshwanetse gore re emele ka dinao re e bue gore re se ka ra iphuthela re tshwere dikago tse di sena ditirelo le leina la headquarters le le sena ditirelo. Le fa go ntse jalo o ne a tlhalosetsa morafe ka melao mengwe e akanyeditsweng go tsenngwa mo molaomotheong e tshwana le ditshwanelo tsa ditiro le tshwanelo ya manyalo a batho ba bong jo bo tshwanang. Mme ga re boela ka kono borwa mo parlamente wa Matete Molapo wa Bojang Dr. Edwin Dikoloti a re nako e gorogile gore batswana ba simolole go leba temothuo e le kgwebo. Dr. Dikoloti yo neng a bua kwa ditshupong tsa balemibarui kwa motseng wa Dikgawana a re ha ba ka dira seo ka go tlhabolola tse di tswang mo temothuong go itirela jalo letseno pego ka lone sekobo. Ditshupo tse di leng mo ngwageng wa boraro maikaelelo magolo a tsone ke go rutuntsha setšhaba ka kgwebo ya temothuo le go tlhabolola ditswatemong. Dr. Dikoloti a re go tlhabolola ditswatemothuong go tla thusa go tlhama mebereko go tokafatsa itsholelo le gone go oketsa ditswatemothuong. We have increased the product range. A ke re la itse gore mo temolotlotlo re tsentse sunflower. Ditwa sunflowering ga di kana ka sepe mme ebile di tlhwatlhwa kgolo. Madi hela madi a ko value additioning. Mebereko e ko value additioning. Your money is locked in value addition. Thuto e gompieko re tla e dira gompieko re bone gore ra e somarela ba gaeso Dautuno ba rona wa lehatshe leno a re tšheme a re ipelega re tshwanetse ra ipelega ra bona gore botshelo ba ko kae
morulaganyi wa ditshupo tse Rre Mogorosi o supile fa a na le tshepo ya gore setšhaba sa amogela molaetsa wa bone ka ditshupo di godile mme ebile ba itlama go tswelela ba rutuntsha setšhaba. Maikalelo a rona ne le gore ditshupo tse re ne re di kgaoganya ka dikgaolo gore mo ngwageng re ne le dikgaolo tse e leng gore dikgaolo tsotlhe re kgone go tsena mo go tsone. Setšhaba se rotloediwa go beeletsa mo go tsa temothuo ka e na le bokgoni jwa go fetola matshelo a bone mme ebile seo se tla thusa le go ntsha dijo tse di lekaneng. Lone Sekobo, BTV News, Dikgawana. Moemedi wa lefatshe la India mono Re Bharath Kumar Kutati a re mafatshe a Botswana la India a tsweletse ka go akola tirisano mmogo mo go tlhabololeng batho ba one ka go ba tlhatlhelela dikitso mo mehameng e harologaneng e itebagantseng jalo le go godisa itsholelo ya mafatshe ka bobedi. Re Kutati o buile se ka mafelo a beke jaaka lekgotla la Indian Association of Botswana le ne le rulagantse moletlo wa ngwao mono toropokgolo Gaborone go supa ka fa batho ba India ba ipelela ngwao ya bone ka teng. Pego ka botalo ka Nkutlwile Thamage. Maitiso a ngwao a itsegeng ka leina la Qawali a tshwara ngwaga le ngwaga a rulagantswa ke India Association of Botswana go kopanya batho ba lefatshe la India mono go ka amogana ngwao ya bone le tšhaba ya lefatshe leno. Maitiso a ga se a ngwao fela mme a dirisiwa ke mafatshe a Botswana le India go buisana ka fa ka utlwanang ka teng go tiisa botsalano jwa one mo mehameng e farologaneng. The High Commission is eager to collaborate with you in various areas of shared. Ofisi ya boemedi jwa India mono e itlamile go tshwaragana lefatshe la Botswana go nosa mehama ya bodiragatsi itsholelo maranyane gareng ga e mengwe. Ngwao e na le seabe se se tona mo go tlhabololeng ditšhaba seo se ka kgonagala fela fa rotlhe re ka tsaya tshwetso ya go e boloka go utlwana le go bopagangwa ke dingwao tsa rona go ka thusa gape go hokotsa dipharologanyo tsa rona le kgonagalo ya dikgotlhang tsa semorafe. Fostering identity and community cohesion and promoting understanding and tolerance in our increasingly interconnected world. Dingwe tsa dilo tse lefatshe la India le itlomatsang ka tsone ke lobebe la mmino le poko. The motto of India Lekgotla la India Association of Botswana le ikaela go kopanya batho ba India le ba Botswana mo go tsaya metshameko, ngwao, thuto, botsogo gareng ga megama e mengwe. Sports. Mafatshe o mabedi a nna le sebaka sa go tlhodumela ngwao tsa bone botlhe mme a rutana ka fa ba tshelang ka teng. Understanding of why we should continue to hold hands and learn each other's culture. Go botlhokwa gore rotlhe re tlhaloganye dingwao tsa mafatshe a rona. Ke batla go tsaya sebaka se go leboga ke monokeng e mokgatlo wa India Association of Botswana yo fang lefatshe la Botswana le batho ba lone. Indian music. The only thing that I would like to say is to thank you, the Indian community, to thank you, the Association of India in Botswana, for all the support that you are doing and the different communities that you operate in. We really, really appreciate and would love to see you continue empowering Botswana and working with Botswana and ensuring that we build this country together. Gone mo moletlong o lekgotla la India Association of Botswana le ne la abela Miss World Africa Lesego Chombo 10,000 pula go maakgolela phenyo ya gagwe. Madi a tshwarang 10,000 pula a mangwe a ne a ntshiwa go emanokeng batabogi ba monogae. Nkutlwile Thamage, BTV News, Gaborone. Farle ba kwa kgaolong ya morlong molaodi wa kgaolo ya Good Hope Re Rapitsi Mathumo o tlhalosa fa tshwentswe ke go sengwa ga terata e laola motsamao wa matlhoko a leruo fa gare ga lefatshe leno le la Aforika Borwa. A re e rentswa puso e dira maiteko e dira ka gotlhe go aga terata eo sešwa go thibela go tamono ga bolwetse jwa tlhako le molomo jo bo tlhagogileng kwa lefatsheng leo la Aforika Borwa. Banni ba metse e mo mololwaneng le bone ba tshwanetse go ema ka dinao go lwantsha tshenyo eo ka go kokona la itsholelo ya lefatshe leno fa bolwetse jo jwa tlhako le molomo bo ka tlhagogala ka kwano. Pel Phuduhudu wa bega. Go tlhalosiwa fa go ago ya terata ya sekgele sa 182 kilometers mme e solofetse go lopa puso madi a kana ka 60 million pula. Maikelelo magolo a terata e ke go kganela bolwetse go tsana mono gae ga mmogo le go lwantsha bogodi jwa leruo.
selo se se apesitseng banni ba kgaolo ya Morolonkobo ka letshoba. Go ya ka Rre Mathumo, go lebega dirukutlo tsa monogae di dirisanya le tsa Aforika Borwa go senyetsa beng gae. E diretse gore e sireletse market wa rona wa beef. Mme anong kana tako le molomo ha e ka tsena mo Botswana. Market wa rona wa beef o tla bo o senyega. Mme jaanong se re simolotse go aga terata e ka ko teng le gore gompieno ana re bua re tsamaya mo go 15 kilometers. Mme re sa le ke di-kilometera tse leng gore di ka nna 160 gore jaanong re ka tarawela mo goreng jaanong re be re na le dual fence. Terata ya bobedi e leng gore ke yone tebe e re ga re sena go ya ga re be re terata e heletse le tshwanetse re be re heditse ka kgwedi ya Phukwi e le lesome le botharo. E rile fa go ntse jalo barui mo kgaolong ba supile fa ba itumelela tlhabololo e tlang ka go ya go ga terata mo kgaolong ya bone. Maikaelelo a rona mma mo go sepuso e setseng se dirile re setse ka la bobedi re tlabe re tlhopha komiti e leng gore e tlile go tlhokomela didirisiwa tsotlhe tse di hagang mmogo le tsamaiso yotlhe ya sediba mo e leng gore mo go yone ra go itirela molawana wa gore dikgomo di seka tsanwa mahala ka ntata gore goromente se a re se diretseng mo go rona re tshwanetse gore re se somarele. Batswana ba ba nnang mo karolong mo kgaolong yone ya molelwane wa South Africa le Botswana re ba kopa gore ba somarele teratae ba nne karolo re dirile gore ba nne karolo ya rona. Batswana ba ba nnang gaufi le molelwane ba kopia go somarela terata le go itlhokomela go tlhomamisa gore leruo la bone le sireletsegile. Pearl Puduhudu, BTV News, Banyana Farms. Fa re dukonetela mme re le batsa mafatshe a sele mafatshe a simolotse go romela matshediso ko lefatsheng la Iran morago ga gore tautona wa lefatshe leo Rre Ibrahim Raisi a tlhokagale mo kotsing ya sefofane. Pego e ntshitsweng ke bobegadikgang tota jwa puso ko lefatsheng la Iran bo e tlhalosa fa tautona Raisi a letsa amegile mo kotsing ya sefofane sa tlhotomo se a neng a se pagame a le mo go tsa tiro. Dipego go tsweng kwa Iran di supa fa mabaka a seemo se se neng se sa iketla sa loapi e lona a dirileng gore sefofane seo se phatlakane jaaka se ne se leka go kotama ka tshoganetso. Go kaiwa fa setlhopha sa banamodi se phaketse se gorogile ko lefelong la kotsi go bapa le toropo ya Jolfa ko ba fitlhetseng ditopo dingwe di setse di pšhele di lorile mme go le thata go bona gore mang ke mang. Tautona Raisi yo neng a le dingwaga tse di 63 o ne a tsene mo maemong ao ka ngwaga wa 2021 mme o ne a patilwe ke tona wa mafatshe a sele Hossein Amiradolahian le bangwe bagolwane ba puso ba le babedi jaaka ba ne ba tswa kwa go buleng letamo lengwe le tautona wa lefatshe le Azerbaijan tautona Iham Aliyu. Mo nakong eno mothusa tautona Mohamed Mokbar ke ene mo tshwarela tautona wa lefatshe la Iran. Wetsumolotana o ke o thobisang kutlwana sa tsa metshameko me morwarre Thato Khosimore o emesente morwarre Benson dumela Raiso rre la bone mafelo a beke ra bone ra mafelo a beke ana tletse jalo di tiragalo re tla di utlwa mo tsatsing la gompieno ke itse re tso di bega ka maatlametlo. Thank you. Maatlametlo a modisa ke go di gorosa ke bua jalo Thato Khosimore ke tla ka tsa metshameko tsa Botswana tonight madume pego e go setlhoeng maagwe sekgantshwane sa mabelo sa monogae le tsile Tebogo e bonse ratiwa Tebogo o tlhokafetse pego ya balelapa ya re mme maagwe le tsile o tlhokafetse maabane mo mosong o tlhokafala jaana le tsile a seo monogae a le kwa lefatsheng la America kwa neng a tsene kgaisanyo ya mabelo a Los Angeles Grand Prix kwa feditseng mo maemong a bobedi mo lebelong la 100 meters ka matlhatso e ntse le gone ka matlhatso sekgantshwane seo se ne sa gapa ditlotla di le pedi tsa motshameki yo ga iseng wa rre le ya motshameki yo ga isitseng wa ngwaga kwa moletlong wa ka bodietsele wa 43 wa Botswana Sports Awards o neng o tshwaretswe kwa Royal Area Convention Center kwa Tlokweng. Letsile o fseditse folaga ya lefatshe leno kwa godimo kwa dikgaisanyong tsa mafatshe a fenya sa etsele sa selefera sa bronze mabelong a 100 meters le 200 meters ngwaga o fetileng kwa kgaiseng ya World Athletics.
ba lelapa la ga mme Tebogo ba tlhalositse fa dipaakanyo tsa phitlho di santse di tsweletse. Saretua Tebogo passed on the early hours of Sunday morning while she was hospitalized. Throughout career ya ga Letsile, Maago Letsile being Saretua Tebogo has been very instrumental in his upbringing. Has been very instrumental in encouraging him to be the icon Erebana Hompiku. The pillar of strength to Letsile Tebogo. She was always there for him. She was always there for any other family member o ileng gore ona tlhoka thuso ya gagwe, ona tlhoka support ya gagwe. She is survived by 2 kids, being Letsile Tebogo and the younger sister. Amoa wa ga me Saretua ro bala jalo ka kagiso fa re tswelela matlhogonolo botlhole ke ene mampodi wa kgaisenyo ya dibaesekele ya Road Cycling National Championships ya monongwaga morago ga pa maemo a ntlha mo lebelong la mang la sekgala sa 140 km mo nakong ya 3 hours 32 minutes 29 seconds le ne le tshegeditswe kwa Botswana Police College kwa Otsemabane Kgomtswa Sefako ka dintlha. Lebelo la sekgala sa 140 km le semotse le masheta jaaka mongwe le mongwe wa bapagami a na le ka go itshetlela morago ga dikilometara tsa nthatse 20 bothole le bapagami ka ene ba sethopa sa Team Swift ba ithaola mo segopeng seo ba fapanela ketapele go tswa fela ko motse wa Ntlhantle go feta Karanaka Moshopa ga mo go lekanye go feta ba boela Otse ba ntse ba le sopo seo bothano bo ne bo kgabisana sethito go feta bothole a ithaola mo go bone mo sekgaleng sa bofelo go gapa bo Find out that there is no competition today because the only people were guys from my team, so we didn't have that much competition today. So like from the start we decided just to break away all of the team and then just work together towards the finish. Lobelo la baba botana la sekgala sa 90 km le phangmotswe ke Rebone Khunofu mo nakong ya 2 hours and 25 minutes a latelwa ke Tlotlonare ka 2 hours and 48 minutes fa letlole se bonego a gapile maemo a boraro ka 2 hours and 58 minutes. Wa mentwa ya gae wa sethopa se John Moore Cycling ke mo fenywa lethakore leo ka go bomme mo nakong ya 2 hours and 46 minutes a latelwa ke Nonofo Maswabi wa Jwaneng fa lo bopokono a bofeditse mo go a boraro. Go, it was okay, but then coming back it was very challenging because of the headwinds and the hills also. So yeah, overall it killed me, but I managed to finish. Yeah. They really did give me the competition I was hoping for. And yeah, they really did kill me. In the end, I got first place, which I'm thankful for. And this race was very technical because of the climbs and the wind. It was very windy, and I could say I suffered a lot because I didn't prepare that much. O ntlametse Maswabi ke ene mampodi wa lobelo la sekgala sa 60 km ka go borre morago go le gapa mo nakong ya 1 hour and 36 minutes. For 60 kilometers it was fun and good. The weather was quite cool and I enjoyed it. It was the first one of my fastest race. And it was a good one because I became the national champion. That's a really good achievement for me this year. Lethakore leo la 60 km ka go basetsane le fentswe ke Michelle Kalake fa ka go under 13 le gapilwe ke Kira ke na ope wa tsela Riders. Kgomotso Sefako, BTV Sport, Otse. Fa re tswelela re le batsa kgwele ya dinao setlhopha sa Nico United se tla tsoga se le ka go batla maemo a botoka mo ntweng ya go felola selepe sa Magagane jaaka batla bo ba lebagana le Police 11 e setseng e remilwe ke selepe sa Magagane kwa Lobatse Sports Complex. Phenyo ka moso e ka bona majombolo ba tswa maemong a bo 12 go ya kwa go a bo 10 fa Police 11 e kwa mogatleng wa loko e ka se berekelwe ke phenyo ka e setse fologetse kwa leking e kwa tlase ya First Division ya Borwa.
kwa bokutlong jwa dikgang tsa rona tsa metshameko tsa Botswana Tonight setlhopha sa Western ke sone se tla emelang kgaolo ya Nkhabe kwa metshamekong ya makgaolakgang a DTCB kgwedi e tlang kwa Francistown se se tla jana morago gore setlhopha seo sa Maung se fenye sa The Lord Sporting Club go tswa kwa Shakawe ka dino tse 5-0 mo motshamekong wa go tswa mang go tsena mang wa kgaisanyo ya Nkhabe Regional Championships. Maretha Kaisara le Atlasa one ke neilwe ba go tshwaretse pego. Western Dynamites e gorogileng kwa makgaolakganyeng morago ga go gwarasanya etsa Green Stars ka nno tse di 21 kwa se ka makgaolakganyeng e thomile kwa pele ka dino tse 2 tsa ga dimpho se dirwa mo motsotsong wa 57 le wa 67 wa tikologo ya bobedi. Bengae ba tswelela ka go supa letsogwana le lefa go dingwana mo motsotsong wa 75 Patience Babinang a nosa nno ya boraro. Lebogang Dililo a garela phenyo ka tse 2 mo motsotsong wa 72 le 75 go neela Western Dynamites phenyo ya tse 5-0 The Lord Sporting. Re team e ke team e lore e tshameka thata power play ke team e taboga. First half ke re le bongwana ke kare let's go there and observe them first. Re le ke go itshameka re le go re se more offensive re le more defensive re batla gona re mme ba tshutse eng tota nera le ka go continue jalo first half. Then second half ka go bua le bona nya that team has a team e bonako kwa mo bolong. Let's try to be first man to the ball. Now let's throw our dice to them. I'm happy for Dynamax. They made it. They prepared. They won against us. We lost our game on the second half because of some few hiccups that came up. We'll go back to the drawing board and prepare for the next season so that we can compete. And the issue of injuries also affected our game. Re kopane mo mosongono re na le bahenyi ba dikgaolo tse tsotlhe go leka go bata mohenyi wa boammaruri wa ngwaga wa bolo ya bomme wa region e ya Nkhabe. Re setse re na le dingwaga di le 2 di le 3 re ntse re tsamaisa bolo kana re leka gore nne le ngwana wa mosetsana tshona gore le ena a tshameke bolo go tsamaelana le diphitlhelelo tsa lehatshe go lemogiwe gore bolo football ga se sport sa borre sa karetsa mongwe le mongwe. Kgaisano eo ya malatsi a mabedi e neng e rulagantswe ke Nkhabe Regional Association e ne ya akareditse dithopa tsa The Lord Sporting, Esa Green Stars le Western Dynamites. Marita Kaisara, BTV Sports, Maung. Pego eo e re tlisa jalo ka bokutlong jwa dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight ke buisetsa tiro go go Benson Puthago. Ya go leboga Sepa Matsatsa. Thank you Ngoko. Wetso a re pele re kgaogana ke boe ke go gakolola ditlhogo tsa primaring ya mosupologo. Dautona Dr. Mokgweetsi Masisi o phaketsa tsene Phuthego ya baeteledipele ba SADC e itebagantse le seemo sa luba mo kgaolong eno. Ikwadisetso ditlhopho ya tlaleletso ya bobedi e phaketse e simolotse. Magwetse Kgantshwane sa Mabelo le Tsile Tebogo Seratiwa Tebogo o tlhokafetse. Wetso dikgang ne di le kalo gako di fela nako ke yone e ya bong e le mabifi re tla bora go hela go ba tepolo ba pipi go utlwa jalo ka maemo a bosa mme re ska re lebala gore kgang e tonna ke gone gore a re tšhentšheng bana ba motho ba tshwarana ka moja wa Kobo Fifing a nne Kagiso. Dumelang bagaetsong ka mogeleng ka seemo sa loapi se di wa ke lete ya wa dikgomo fa re lebela seng sa loapi mo itsebeng ano se dispetsa fa go apogile lefatshe leno ka bophara mo tsela ka moso gona se re go bana le dibata tsa mare mo dikgalong tsa bore ga le gare le bokone botlhaba fa mo dikgalong tse ding ka bontse gona se tsore go bo go apogile mo maphakeleng gona se go ikutlwa go le bothitho mo dikgalong tsang Nkhabe le Tšhobe ka lesome le bone mo mafelong ka bontsi a dikgaolo tseo fa kgaolo ya bokone botlhaba gona go tla ikutlwa go le tsididi ka bosupa go Francistown mo mafelong a mangwe gona se go le mololo ka bofera bobedi go ya go lesome le boraro fa re lebela mosokolong gona se go le bothitho lefatshe leno ka bophara ka 20 le borataro go ya go 20 le bofera bongwe
fa re lebela malatsi a kopele mo dikgalong tsa borwa botlhaba kgatlheng le kwene gone segore go a bogile ka tsela la borwa fa ka tsela la bone gone se go bona le dibata tsa maru go le mololo mo tshokologong ka tsela la boraro le la bone dikgalo tsa gantsi le kgalagadi gona se go a bogile ka tsela la boraro la bone go le bothitho mo tshokologong dikgalo tsa tshwabeleng gabe gona se go a bogile mo kgalong yang gabe ka tsela la boraro fa ka tsela la bone gone go tla bona la dibata tsa maru fa kgaolo a tshwabe gona se go bona dibata tsa maru ka tsela la boraro fa ka tsela la bone gone go thibile ka bontlha bongwe go le bothitho mo tshokologong dikgalo tsa legare le bokone botlhaba gona se go bona dibata tsa maru ka tsela la boraro fa ka tsela la bone gone go thibile ka bontlha bongwe go le mololo mo tshokologong ka tsela la boraro mo kgaolong ya bokone botlhaba le borwa jwa legare fa kgaolo ya bokone jwa legare gona go le bothitho ka tsela la boraro le la bone mo tshokologong ne ke go tshwaretsegile ka la go tsa tepolo ya pe borok So Mastercard Foundation